Kay sábado Cusca noqanchik kicharina Diospaq qillqasqanta, pero antes yuyarina imaynatachus noqanchik kawsaq kanchik ñawpapi. Imaynata familianchikwan puqllaq kanchik, Cusca uyariq kangu ima llakiyniyuqchus karqanku. Chantapis waturikuq karqanchik runa masinchikta, pero kayta noqanchik manaña rikunchikchu kay tiempopi. Ashka familias, runas, warmis, jóvenes wawaspis pasangu aska tiempota kay redes sociales nisqapi. Hap'ispa celular ninguta yaykungu internetman, Facebook, Twitter, WhatsApp nisqaman, chayllapipuni kayta munangu, nitaq parlayta munanguchu runa masinkuwan. Chayrayku Cuscapis familia kawsaqtinku, mana yachanguchu mayqinchus llakiyningu. Chayrayku Diosninchik llakisqa kasan munasqa khuyamasi. Apamuwanchik k'amiyta kunan diyapaq. Mask'anachik kay libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1pi niwanchik kayta. Kay pachapiqa tukuy imapaq tiempo kan, tukuy ima munasqanchikpaq tiyan hora. Respetana tiyan noqanchik chay tiempota munasqa khuyamasi. Kan tiempo puqllanapaq, kan tiempo asikunapaq, uyarinapaq, chantapis yanapanapaq runa masinchikta. Ama malgastanachu tiemponchikta pasaspa celularpi unay tiempota munayukuspa chayllata. Noqanchik kunan tiempo priorizana tiyan familianchikta, uyarispa munakuspa chantapis puqllaspa. Chayta munan Diosninchik kunan día kawsayninchikpaq. Lindo sábado pasakuychik kunan día familiaykichikwan. Bendiciones.